Акай Бахтиёр, раҳмат барои омадатон. Саволи навбатии ман масъалаи визаҳои B1, B2. Чӣ ки мо медонем ин туристические визаҳо ҳастанд. Чӣ гуна виза ҳаст ва ба киҳо дода мешавад B1, B2? Аз рӯи таҷрибаи шумо. Ташаккур зиёд Қосимҷон, саволи хуб додед. Умуман B1, B2 ин раводид, яъне виза барои таҳсил нест. Яъне ин мақсади асосии ин раводид барои сайру гашт ё ҳамчун турист омадан ба Амрико аст. Дар ин ҷо як се категории, яъне субкатегория дорад. B1 яке аз мисол категорияҳош ин омадан ба конфронс аст, яъне ягон конфронс ё ягон таҷрибаомӯзӣ ё ягон выставка ё ягон ширкатро дидан, як ваи мақсади профессионалӣ аст, як мисол ваи асосӣ аст. Дуюм категорияш ин барои омадан ҳамчун турист, яъне барои сайру гашти Амрико, мисол ё тамошо кардани ягон фарз кардем ё маъракаҳо, ё ягон ҷойҳои муборак, ҳамин раводидба ҳуҷҷатгузорӣ карда мешавад. Сеюм категорияш ин асосан дар бораи мисол medical purposes, яъне фарз кардем барои ягон анализпурӣ ё ягон барои табобат гирифтан, асосан ҳамин ҳуҷҷатҳо, ҳамин мақсадҳо кати одамо, яъне ҳамин вайба визаи B1, B2 ба ҳуҷҷатгузорӣ мекунанд. Албатта даруни якумаш ба ин фарз кардем ягон хешу табор дошта бошед, падар модар мисол ё ягон акаву додар, як касатон барои мисол шумо хабаргирӣ меомадагӣ бошанд, ҳамчун визитор, ҳамин раводидба ҳуҷҷатгузорӣ мекунанд. То 6 умуман виза 1 сола дода мешавад, ё муддате ки шумо дар Амрико истода метавонед 6 моҳ аст. Яъне баъди 6 моҳ шумо бояд агар ҳам барои ҳамин ҳоҷат бошад. Не умуман мисол баъзан касо мегӯянд, нафароне ки мисол фарз кардем барои тиҷорат кардан ё тиҷоратро барои оғоз кардан, ё фарз кардем ягон нафароне ки дар Тоҷикистон мисол муваффақ шуданду мехоҳанд барои як таҷрибаомӯзӣ ё барои сайру гашт мисол ҳуҷҷатгузорӣ кунанд, ба ҳамин раводид ҳуҷҷатгузорӣ карда, ариза карда омада метавонанд. Зиёдии нафароне ки ман мешиносам, албатта мисол студентҳо ҳастанд, яъне донишҷӯён ҳастанд ва падару модарашон мебиёянд барои як хабаргирӣ. Дигар нафароне ки мебиёянд асосан ҳам як ду се вайба тақсим мешаванд. Баъзан одамое ки мисол одамои ёш, яъне мебиёянд барои як ҷой тамошо кардан. Дуюм ин одамои муваффақ ё бизнесмен ё як касе ки мисол ягон конференсия мебиёяд ё ягон выставка мебиёяд, ярмарка мисол мебиёяд, ҳамуно мегиранд. Баъд нафароне ки мисол волидайнони ононе ки дар ҳамин ҷо ҳастанд, мисол баъзеҳошон аллакай грин-карта доранд ё мисол гражданство доранд ё мисол метавонанд дигар раводид кати дар ин ҷо гашта бошанд, вале ки падару модарашон барои хабаргирӣ мебиёянд. Ба фикрам ҳамин се ваи асосии нафароне ки бо B1, B2 барои Амрико аризагузорӣ мекунанд. Саволи навбатии ман дар бораи ҳамин виза аст. Чӣ тавр ин визаро бояд гирифт? Як дусе секрет, на танҳо секрет, совети шумо осонтар карда ҳамин чизро гирифтан барои ки аст? Се чиз умуман маълумот дар бораи B1, B2 дар сомонаҳо дар интернет зиёд аст. Медонам чанд блогерҳорам дар ҳамин мавзӯъ, дар ҳамин бобат суҳбат кардагӣ ҳастанд, ҳам забони русӣ, ҳам забони англисӣ, ҳам дар YouTube ва ҳар дар мисол сомонаҳо, дар шабакаҳо, дар Facebook ҳам бисёр маълумот ҳаст. Лекин мехоҳам як се чизе ки ба фикри ман ва дар таҷрибаи ман мисол ҳаст барои муваффақ шудан, барои гирифтани ҳамин раводид, ин ҳамин се чизро номбар мекунам. Якумаш дурӯғ нагуфтан, яъне мақсади гирифтани ҳамун раводид бо таърихи ту мутобиқат кунад.
یعنی فرض کردیم تو در تاجیکستان زندگانی کرده ایستادی، یگان تجربه بیرون از دولت نداری، یک بار آمدی گفتی که من برای ودیدی بیوان بیتوتید من میرم کنفرانسیه. یعنی وظیفه کنسول هم معین کردنی عریضه با همین چیزا مطابقت کنه. تکنیکال اسکرینینگ میگوین، باید همین چیزا مطابقت کنی. یعنی اگر که تو نرفتی یک بار رفتی، این یک هم گفتی که پوکی подозрительный نمیشد. یعنی مقصدی اساسی تو توریست نیست، یعنی یا توریست یا همون کنفرانس یکون وابسته است. نه برای چی حجت گذاری کرده استودی وقتی که عریضه رو پر میکنی DS 160 که در مثال سایت یعنی سامانه مثال سفارتخانه امریکا هست، تو یعنی یکم همون مقصدی که تو داره همون چیز با راستگوی باش، راست قول باش. یعنی تو همون چیز رو اگر که گفتادی که مثال من همونجا رفتم، تو باید همون چیز رو دقت کنی که در حقیقت همین مقصدی تو با همونجا رفته آمدن است، رفته ایستادن نه. برای وای یعنی یکمش فهمانده تونستم راست قولی راستگویی یعنی دروغ گفتن در کار نه. برای چی؟ برای اون که کنسول ها هم از چند نمودی ترینینگ ها و بورس ها گذشتگی که مثال در خود مثال خلق هم میگوین و یا پسیخولوگ هستن. یعنی البته و یا هم مثال وظیفه کنسول این اداره کنی دولتی، مثال دولتشون اویدی مثال میگراتسیه چند نفر میباید چند نفر میبرود، یعنی و یا میخواهند که دولتشون رو محافظت کنند از هر گونه مثال امیگراتسیه. برای همین و یا میخواهند که وقتی که یک کس که همصحبت بشن باید چی باشن؟ راست تو دروغ نگفته، مقصد اساسی رو گویی. دویم چیز به اهمیت دادن در کار، یعنی اگر تو گفتی که من همون کنفرانس رفته ایستادم، تو در حقیقت یک چی میگه تصدیق نامه داشته باشی، یگان اویدنس داشته باشی که همون کنفرانس رفتن برای تو ضرور است. تصور کن تو یگان مثال دانشگاه تمام کردی، در یگان جا کار کرده ایستادی، مثال شرکت شما با یک سطح بین الخلقی برآمده ایستاده است و اشتراک در همون کنفرانس برای انکشاف شرکت شما چی فایده آور است. یعنی ممکن که تو نمایندگی رو در امریکا شدنی هستی یا یک همچون نماینده در همون کنفرانس مثال اشتراک کرده یک تجربه نو رو به مثال تاجیکستان وارد میکنی. یعنی همون چیز به مطابق بوده حجت گذاری هم در همون بودنش در کار. یعنی تو مثال فرض کردیم کنفرانس رفته ایستاده باشی، تصدیق نامه یعنی عریضه приглашение یعنی تکلیف نامه باید داشته باشی. یعنی هم از نقطه نظری مالیوی هم از نقطه نظری حجت گذاری همه چیز باید مطابق باشه. از روی تجربه من به فکر هم آدمای تاجیکایی که آمدن بیوان بیتو گفتگی و برای ویستافکایی که کمتر هستند، بسیاری آنها برای دیدن یگان منظره یا که خش تبار درباره این کمتر معلومات هستند. اینجا هم بسیار اگر خش تبار داشته باشند شانس بسیار است گرفتن همین روابط. یک تجربه رو در خود دارم. یک کس مراجعت کرده بودن، گفتن که من خش تبار دارم، من میخواهم و این نفر رو روم بینم، بلکه وقتی که حجتاشون رو مثال پیشکش کردن یعنی و شون رو نشان دادن، همون تکلیف نامه شون فیک میگوین، یعنی وای نبود، подделка بود. یک از کسی به پول دادگی چکو کردگی مثال گرفتگی و چیزا با علاقه کنسول هم میفهمد که مقصد شما رفته اونجا ایستادن. برای همین بسیار خودتون رو هم ذخیره هاتون رو اکانوم کنید، هم هر جا مراجعت کردن و وای کردن لازم نیست. معلومات زیاد در سامانه رسمی مثال سفارتخانه هست،
агар ягон консултант бошад як бор маслиҳатро гиред ки чӣ хел ҳамун ҳуҷҷатҳоро пур кардан. Ин бисёр зарур аст. Акнун вақте ки шумо хешу табор доред, албатта аз ҳамун хешу таборатон бояд як таклифнома гиред. Мисол ҳамун таклифнома, дар ҳамун таклифнома мақсади шумо ким шуморо мисол маблағгузорӣ мекунад, худатон мекунед ме ё ки падару модаратон мекунанд ме ё ки ононе ки мисол таклиф карда истоданд ҳамуно мекунанд ме. Ана ҳамун чизро дар ҳамун яъне таклифнома бояд гуфта гузарад. Яъне ки мисол ман фалони модарамро барои мисол маърака ё барои ягон чӣ таклиф карда истодам ва бо ҳамин сабаб таклиф карда истодам, модарам дар ин ҷо зиндагонӣ мекунанд, мисол ваҳошонро расходу ҳамин чиҳошонро ё ман мекунам ё падарам мекунад ё худаш мекунад аз фалон сана то фалон сана дар ҳамин суроға. Яъне чӣ андоза детально боядтон бошад аризатон яъне таклифноматон бошад, ҳамун гуна бо осонтар мешад. Яъне ҳамин чиза ҳам аҳамият додан дар кор. Яъне ки ту куҷо рафсода истодӣ, баъд аризадиҳандаам бояд ҳамун чизро гуфта тонад. Бисёри вақт медонам ки нафарон ҳамин чизро мисол мегӯянд, ҳа биё вай кун, ман ба приглашение те ман медарам, гирифтиям нагирифтиям мегӯянд. Ҳамунашам ба фикрам вай не. Вақти худатонро вай накунед, сарф накунед, вақти мисол консулро ҳам яъне сарф накунед, мақсади конкретӣ бошад, хешу табор дошта бошед, дар ҳақиқат ҳамун чиз лозим бошад, албатта падару модар ё хешу таборро омада меҳмондорӣ кардан дар кор, албатта ҳамин раводид ки ти ҳуҷҷатгузорӣ карда мемеяд.